Dobro jutro svima, evo nas u drugom videu. Možeš ponovo? Dobro jutro svima, evo nas u drugom videu. Idemo, evo kuhamo. To se zove oatmeal ili ti ga mekinje ili tako nešto. Da. Mekinje. Dobro. Sunčani dan. Koji danas dan? 7 Celzijusa. U plusu, naravno. Rekli su da ide do 12 danas. Wow. Idemo pogled kroz prozor. Evo, sunce nam je obasjalo naše biljkice, koje nisu toliko loše koliko može biti hladno. Čujemo neki životinjski par. Djeca se igraju vani u parku, ptičice cvrče. To je nešto nevjerovatno. Hvala vam na subscriberima. I pitanjima koja ste postavili. Jedno od tih pitanja je bilo... Koju kavu koristimo u mašini za kuhanje kave? I kako smo našli i to sve, evo sad ćemo... I koje smo sve kave probali, koja je dobra, koja nije, koja je jaka, koja je slabija. Naravno, ja ih nemam ovdje, sve te kave, ali imam u glavi, a okus kave se ne zaboravlja. Primjer Starbucks kava, ona je dosta jaka, ali je fina. Da. Espresso je odlično. Kada smo kupovali Starbucks kavu, bila je u redu, malo je bio čak prejaki okus na našoj espresso mašini. Mrvicu malo. Što mi se nije svidjelo, nekako te jake kave mi nisu nešto. Onda smo kupili lavacu, to mi nekako nije baš bilo nešto. Iako sam prije nostopila lavacu, sad mi nekako nije taj više okus. Ali što je još najveća stvar, kod Starbucksove kave, da se vratimo, cijena je visoka. Da. Treba $20 dati za onu malu piksicu. $24 vam je paket kave. Da, ne mljevene. Da sad skratimo to. Evo sad ćemo pokazati kavicu koja se tu skriva pored aparata. Evo je. Ova kavica, samo da dobro vidite koja je. Čekaj. Evo ga, kafe espresso, ona je u zrnu, treba je mljeti. Nije jaka, dobrog je okusa, možete s njom raditi cappuccino, espresso. A radi i regularka isto. I regularku isto. Čekaj, ne znam sad kako se to zove. Filter kava. Filter kava, da. Filter kava, evo tu. Ja obožavam ovu tvrtku. Kako se to uopće čita? Bravile. Nije Bravile, nego je Breville. Bruville. Tak sad smo imali školu engleskoga, dobro. Eto, znači, espresso mašina koja je okej. Nije baš savršena, ali nije ni loša. A ja nekako kako živim ovdje, ja sam se naviknuo piti ovu filter kavu. Oni to zovu regularno. I kupio sam ovu mašinu i sada, u stvari, ova espresso kava u filteru je još meni bolja nego inače. A ova mašina melje svježe svaki put kada se... Gore ide zrno, a ona melje kada stavite svaki put novu kavu na samom. To je savršeno. Evo ga, nadam se da smo pomogli malo vama u odabiru kave, ali najbitniju stvar... I ova kava je dosta jeftinija, $10. Mislim da je bila 7. Sad je 10, ali opet jeftinija od Starbucksa. Ma ne pijem kavu, nema šanse. Nema šanse. Eto, znači $10 kavica, ima tu kila. Odlično je, da. Kila je unutra. Nema šanse da se kupi po toj cijeni, a da valja. Imate je u Walmartu, ako ste u Kanadi. Walmart. Poučimo engleski, nema tu. Walmart. U tam Walmartu imate za to, ako hoćete probajte pa mi recite jer se vama sviđa. Ako vi znate neku volju, a da je... Dajte nam predajku kao još da probamo, pošto smo probali 3 i ovo je bilo najbolje. Nemam dugačku ruku jako. Ja pomogu. Nemoj, znaš šta, ja ću staviti mobitel pa ćemo onda se udaljiti. Ova kamera... Probajte kavu koju ste probali pa mi recite kakav je okus i ako imate neku jeftiniju, a bolju, što bi bilo idealno, a možda malo skuplju. A mislim da ove ne možemo naći jeftinije, ali dobro. Meni se čak sviđa kao espresso, nije jaka, onako srednje jačine pinač. To je to. Sad ćemo napraviti. I ovih zadnjih 10 sekundi ćemo iskoristiti ukoliko već niste, a vjerujem da jeste. Vidjeli naše videe. U stvari, pretplatite se na naš kanal i... Lajkajte. Znaš kako kažu ovi veliki youtuberi? Subscribeajte. Smash the bell.
ili ti ga zvekni po Zvoncu. onom zvonu da svaki put kad pustimo novi video vama zvekne vaš mobitel, ne, u stvari zazvoni mobitel i da imate svježe update. Danas je, koji je utorak je u stvari danas? Danas je utorak, drugi. 2021. Vani je 12 Celzijusa, barem su tako rekli. Lijepo je vrijeme. U stvari ja idem kratke rukave. Idem se kupat u bazen. Još malo. Ali nemam bazen. Polako. Polako.